Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urukiko rusesa imanza muri Kongo Kinshasa rwakatiye Constant Mutamba wahoze Minisitiri w'Ubutabera kumara imyaka 3 kuri imirimo y'agahato nyuma yo guhamwa no kunyereza amafaranga yaragenewe kubaka gereza y'Ikisangani mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Amakuru mu bitangazamakuru bya Kongo avuga ko Mutamba yananishijwe kumara imyaka 5 adashobora gutora cyangwa se gutorwa, ategekwa gusubiza miliyoni 19 z'amadolari yanyereje. Muri uru rubanza rwamaze amezi hafi 3 Mutamba imyaka 37 yakomeje guhakana ibyo yaregwaga. Yavuze ko ari umwere kandi ko bamukuriye batigeze bagaragaza impungenge ubwo isoko ryo kubaka iyo gereza ryahabwaga ikompanyi y'ubwubatsi ya Zion Construction. Nayo mafaranga nk'uko Radio RFI bitangaza. Radio Capital rw'inkunga n'umuryango w'ubumbye ikorera muri Kongo isubiramo amagambo y'umucamanza kuri iyi nteko iburanisha Jacques Kabasera avuga ko Mutamba atemerewe gukora imirimo ya leta cyangwa se ishamikiye kuri leta. Urwo rukiko rwo mu murwa mukuru Kinshasa rwanategetse ko mbere y'uko igihano yakatiwe kirangira atemerewe kurekurwa. Yanasabwe kuriha amagarama y'urubanza. Abanyamategeko bamuburanira bavuze ko umukiriya wabo yagaragaje imyitwarire myiza, ibyo bikagaragaza nk'uko babivuze no kuba amafaranga atarabuye irengero. Nyuma yo gukatirwa icyo gihano kwa kabiri n'urukiko rusesa imanza, Mutamba ntiyemerewe kujurira. Abamushyigikiye bari bakoze imyigaragambyo yo kwamagana itabwa muri yombi ndetse mu cyumweru gishize. Isomwa ry'urubanza ryari ryasubitse kubera ubucyamire hagati y'imirimanyi zimushyigikiye na polisi mu mujyi wa Kinshasa nk'uko ibiro kuri Reuters byabitangaje. Ku isomwa ry'urubanza rwa Radio RFI ivuga ko umutekano urakajijwe Mutamba asohoka nk'uko yari yinjiye mu rukiko azamuye igipfunsi akikijwe n'abasirikare b'umutwe urinda perezida n'abategetsi bakuru. Muri Gicurasi uyu mwaka umushinjacyaha mukuru muri Kongo yatanze uruhushya rwo gukurikirana Mutamba mu nkiko. Mutamba aba Minisitiri w'Ubutabera mu gihe cy'umwaka umwe hagati y'umwaka wa 2024 kugeza muri Kamena uyu mwaka, ubwo yaguraga ku mirimo yo kubera urwo rubanza rwari rumutegereje. Mu ibaruwa y'ubwegure bwe yagarutse ku mavugurura akomeye avuga ko yakoze mu kunoza imikorere y'ubucamanza, anashinja u Rwanda nta gihamya atanze ko ari inyuma y'urwo rubanza, aho yanditse ati rwaje kuba mu gihe ndimo gukurikirana amakuru ya FM23 ntunguwe no gusogotwa mu mugongo binyuze mu mugambi wa politiki bigaragara ko wacuriye i Kigali ndetse ugashyirwa mu bikorwa mu dusangiye igihugu ugamije kugabanya umuvuduko w'icyo kibatsi cy'amavugurura no gukunda igihugu. Mu kwezi kwa 4 uyu mwaka Minisiteri y'Ubutabera yobowe na Mutamba yemeje kurikirana mu nkiko rya Kabila aho zategetse Kongo Kinshasa ashinjwa ubugambanyi no gukorana n'M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ubushinjacyaha mu rukiko rukuru rwa gisirikare ruretse gusabira Kabila igihano cy'urupfu. Hanyuma kandi intumwa z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'iz'iro M23 riburwanya baracyariduha muri Qatar mu biganiro kuyubahirizwa ry'amahame aganisha ku masezerano y'amahoro. Izi ntumwa zagiduha hagati muri Kanama mu gihe impande zombi zari zikomeje gushinya kutubariza ibikubiye muri aya mahame yashyizweho umukono ku itariki ya 19 Nyakanga, cyane cyane guhagarika imirwano burundu no kurekura imfungwa. Ibyo byasobanuwe n'umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ubukungu n'imari Frederic Nikirukema hari tariki ya 22 Kanama. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugoroba ku itariki 2 Nzeri, Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Kongo Kinshasa wari uyoboye intumwa z'igihugu cyabo zitabira ibiganiro by'ibanze Doha, Jacques Shabane yasobanuye ko intumwa zikiganira ku ibahirizwa ry'amahame. Minisitiri Shabane ati gahunda iracyakomeje, ndahamya ko itsinda rihagarariye guverinoma rikiri Doha kandi rikorana n'umuhuza Qatar buri munsi. Habaye ibiganiro ku itangazo ry'amahame guhera ku ngamba zireme icyizere zimwe ikibazo cyo kurekura imfungwa. Uwo mutegetsi yasobanuye ko ibiganiro ku irekura y'imfungwa byarangiye hakurikira ibireba no guhagarika imirwano, ariko ntiyavuze niba impande zombi zarumvikanye kuri ingingo ya mbere. Ati bagiye ku ngingo ya kabiri irebana n'ihame ryo guhagarika imirwano kandi ibiganiro birakomeje kuri iki kibazo. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye tariki ya 2 Nzeri, FM23 yatangaje ko leta ya Kongo itararekura abantu baganirwa barimo abanyamuryango b'iri huriro n'abakekwa kuba abanyamuryango baryo kandi ko ingabo zayo zikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi. FM23 yagaragaje ko Perezida wa Kongo Kinshasa adashaka amahoro kandi ko ingabo ze zikomeje gubitera ku basivile no ku bindiro byayo izasenya ikibaho gituruka mu buryo bukwiriye. Naranganisha amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mapuro barandika. Maze ko polisi ikora muri Arusha mu ntara y'Amanyara muri Tanzania iri gushakisha umupfumu ukurikiranywe mu rupfu rw'umunyeshuri wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Umunyeshuri witwaga Yohana Konko w'imyaka 17 yiga mu ishuri rya Kwashi Secondary School riherereye mu karere ka Bahati. Yapfuye tariki ya 16 Kanama uyu mwaka nyuma yo gukubitwa n'abanyeshuri bigana mushinja kwiba igikoresho cy'ikoranabuhanga cya tablet. Amakuru y'ikinyamakuru Destiny natangaza ko abanyeshuri 10 bakubise Yohana nyuma yo kujya kuraguza. Umupfumu akababwira ko ari we wibyo tablet. Bageze ku ishuri bamushinje ko icyo gikoresho bamusaba kugisubiza ariko barabihakana, batangira kumukubita kugeza ashize mu mwuka. Ku itariki ya 2 Nzeri umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amanyara Ahmed Makarani yatangaje ko bimwe byabaye uwo mupfumu yahise atorokana n'umuryango we kugeza bakaba kiri gushakishwa n'inzego z'umutekano. Ati polisi y'Amanyara cyashakisha uwo mupfumu urego kuba intandaro y'urwo rupfu bitewe n'ubuhanuzi bwe bw'ibinyoma yahise atoroka nyuma y'uko ibyabaye bimenyekanye. Makarani yongeyeho ko abanyeshuri 10 bakekwaho kugira uruhare muri urwo bwicanyi batewe muri yombi ndetse dosiye yabo ikaborojwe mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha kugira ngo harebwe niba bazashyikirizwa
rukiko. Yohana yakinguwe ku itariki 20 Kanama murenge wa Tsamasi mu karere ka Babati, bisiga benshi bacitse ururondogoro bamusabira ubutabera. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikira muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maze ko abategetsi ba Uganda barahiye ko badateze kuva amasezerano na Amerika yo kwakira abimukira bazirukanwa, kabone nubwo ari ikintu cyarenzwe mu gihugu no mu mahanga. Bamwe mu bategetsi yabwiye abanyamakuru kwa kabiri ko ari ibisanzwe ku bihugu bisinyana amasezerano, ari kurinda kuvuga niba haba harimo inyungu z'amafaranga. Uwo mutegetsi yavuze ko Uganda yasabye ko abantu izakira birukanwa bazaba ari abanyafurika gusa, kandi ko bafite ibibazo nk'abakoze ibyaha cyangwa se abana batari kumwe n'ababyeyi batazakirwa. Uganda ivuga ko mu masezerano ajyanye na Amerika izakira abantu bataratangazwa umubare birukanwa ariko badashaka gusubira mu bihugu byabo. Amahanga yanenze Uganda ko ari igihugu gikennye gisanganwe impunzi nyinshi kitakabaye cyakira abo bantu bajugunywe na Amerika. Igihe byaba bikunze ko abimukira birukanwa na Amerika bajya muri Uganda, iki gihugu cyaba kiyunze ku Rwanda na Sudani y'Epfo nabo byasinye na Amerika kwakira abo bantu, ndetse Kigali irutse gutangaza ko bambere bahageze. Hanyuma bashaka kuba bakandida perezida amatora muri Uganda umwaka utaha bavuze ko ari kurubona no kubona imikono ya ngombwa nibura 100 isabwa muri buri karere kuko abaturage babaka amafaranga. Mu buhamya bwa Richard Tumwesige yavuze ko mu karere k'Abakiso yabashije kubona imikono y'ibihumbi 100 bamusinyira, ariko ageze mu karere ka Gulu abantu uretse kuba bavuga ururimi atumva bamuciye amafaranga ari 10,000 kugira ngo bamusinyire. Arayabura gukora umunyeshuri muri kaminuza utagira akazi. Uyu mugabo w'imyaka 23 ushaka guhagurutsa perezida Museveni ku ntebe yavuze ko no kubona icyo arya muri uru rugendo ari indyankurye byakubitiraho ko banasaba ko bamusinyira mu mwaka amafaranga bigahumira ku mirari. Uyu mugabo yavuze ko ubukene butewe no kuba ubucuruzi bwe bwa capati bwarahombye ndetse na mobile money yacuruzaga yarafunzwe. Ariko mu gahunda n'imwe no guhagurutsa perezida Museveni ku butegetsi, cyane ko ngo nashaje afite imyaka 82. Tumwesige yavuze ko miliyoni 20 yatanze zo kwemera gufatiza impapuro muri komisiyo y'amatora zivanye mu nshuti n'abavandimwe n'ubucuruzi bw'amakara akora. Bwana Francis Moeje usanzwe uri umumotari nawe uri mu bashaka gusimbura perezida Museveni ku butegetsi yavuze ko bigoye ko abantu bakiri bato babona imikono ya ngombwa ngo abantu banga kubasinyira bakabaka amafaranga. Uyu mumotari yavuze ko n'abanyeshuri ba kaminuza muri Uganda badasobanutse kuko iyo bageze babasaba kubasinyira babaka amafaranga bababwira ko isinya imwe nibura 10,000 by'amashiringi. Bivuze ko imikono 10,000 basabwa kwibona byagusaba ko ufite miliyoni 100 z'amashiringi. Bwana Moeje yavuze ko bakeneye ko abantu baba hafi ngo baha amafaranga babashe kubona imikono ya ngombwa, ariko ngo biragoye kuko n'inshuti zabo zitakitaba telefone kuko uhamagaye abazi ko nta kintu ushaka uretse amafaranga, kandi kuba bizwi neza ko batazatsinda perezida Museveni. Uwitwa Wycliffe wasajya n'umushaka kuba kandida perezida mu matora yavuze ko kugira ngo agere mu karere kamwe nibura bimutwara amafaranga 500 ndetse na 800 by'amashiringi ya Uganda. Saba gusaba ko abantu bose bashaka kuzaba kandida bigenga ku mwanya wa perezida muri Uganda bataga ko imikono y'imari ishyushye, kandi ubibereye ibi nuko ushaka gusinya abanza kwaka amafaranga nayo ugasanga ari rukansa adasinya. Uretse abakandida bigenga n'amashyaka yatangiye avuga ko bigoye ko amafaranga baye ikibazo kuko nubwo batagura imikono ngo ari kukenera abantu bagufasha kwimenyekanisha. Amatora perezida muri Uganda ari umwaka utaha mu kwezi kwa mbere, aho perezida Museveni azaba ahanganye cyane na Kyagulanyi Batarias Bobowe no mu ishyaka NUP. Bivuga ko abandi bose bazaba baherekeje, ariko aravuga ko umuntu wonye bari kuzahangana na perezida Museveni mu matora ari Dr Kiza Besigye, none ubu yaramufunze. Mu gusoza mubwire ko mukarasisi gakomeye w'Ubushinwa bwamuritse intwaro zimwe zitari zizwi hamwe n'abasirikare 1000 batambuka badasobanya. Perezida Xi Jinping yavuze ko Ubushinwa budahagarikwa kandi ko butazigira butera ubwoba n'abazana ibikangisho. Umuhango w'akarasisi kari kitezwe cyane abantu benshi ku rubuga rwa Tiananmen Square. Xi Jinping ari kumwe n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 26 barimo perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Kim Jong Un wa Korea y'Amajyaruguru. Ni ubwa mbere perezida Xi, Putin na Kim bahuriye hamwe imbona nkubone. Perezida Trump wa Amerika ntabwo yarahari, gusa yanditse ku rubuga rwa Truth Social akomoza kuri Xi, Kim na Putin ko arimo kugambana mu kurwanya Amerika. Aka karasisi kanini cyane kabererwa hagati mu murwa mukuru Beijing, ntabwo kwizihiza imyaka 80 ishize Ubushinwa butsinzwe Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Mbere ya karasisi Xi yabanje kuramutsa abategetsi baje kwifatanya n'Ubushinwa. Mu ijambo ryasabye abaturage b'Ubushinwa kwibuka intsinzi y'iki gihugu ku Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Ati buri gihe kiremwa muntu izamuka hejuru kandi kagwira hamwe. Yongera ko Ubushinwa nta na rimwe butera ubwoba n'ibikangisho. Mbere ya karasisi perezida Xi yabanje guca mu bihumbi by'abasirikare mu mashami atandukanye y'ingabo z'Ubushinwa bahagaze batanyeganyega ku muhanda wa Shanghai Avenue hagati muri Beijing. Ubushinwa kandi bwagaragaje intwaro nshya zitandukanye zirimo misiri kirimbuzi nshya irasa ku bindi migabane cyangwa se Nuclear Intercontinental Ballistic Missile. Iyi modoka rutura bitwara za misile zizwi nka hypersonic weapons n'intwaro nshya itarizwe ikoresha imirasire cyangwa se laser izwi nka LY1. Umusesenguzi mu bya gisirikare Alexander Nair yavuze ko intwaro ivuga imbaraga zikomeye cyane ko ishobora gusenya no gutwika ibikoresho bya elektronike, ko ishobora no guhuma abapilote batwara indege z'intambara ntibabone. Herekanwe kandi intwaro nshya zizwi nka robotic dog drones zirimo izitwa HK-29 zishobora gufata misile ziraswa zivuye ku butaka zijya mu kirere, hamwe n'imodoka zigenda munsi y'amazi. Berekanye tekinoloji nyinshi za drone, harimo izikirwa ku bifaru bizirinda kuraswaho, izirwanya ibitero by'izindi drones ziteye icyarimwe ari nyinshi cyane n'izindi.